Honorable James Nsababuturo ahumuriza bekeji n'abanyabuzare arabagira ngo omburungi no bubi bagume basime mukama ahabo kuba byensi abira ryo muntu orukunda ruhanga. Umugabo w'Imana kandi muvuga ko ndikugusabona wibaze kibese igihe cyane nikigera cyarazavuga bwiki basaba Imana. Ayongeye agira ngo byensi abira ryo muntu orukuranise kintu cyo kubaganisamo abantu ayokorabira ombwongo hamwe n'edini na munonga ombure bwo kutera karuru. Abel Bizimana erusiva chairperson amugambira okuba abira ryo mwebembezi w'amazima niyo enshonga bwaki abira ari chairman w'abasubuzi. Nshaka kugira ngo bibutse nubwo umutware n'iki ni wawe ntakwereka ko umutware ibyo kuja turagira ngo tukwerekana amacupa twaguze yo kunywa za lita twanyoye n'ibicumu twariye akaba ariko kugabo twerekana ko mu bitameze neza. Gerardine Nzimana ori Regional Police Commander wa Kampala Metropolitan North Division omutabani w'umukuru nagira ngo bashashire munonga okureba yishe yafa akiri muto atakabire omugurusi. Ntabwo yayakagishije nk'imyaka y'ubusaza kuvuga ati no reka akuke kandi iyo bari imyaka y'ubusaza ntabwo wakwifuje umuntu wafi ntamutishi. Jane Byensi omukazi wa Byensi nagira ngo bakatandika kubahamo omwagwa 15 bazaramwa abana mushanju nagira ngo Byensi abe nakundeka ye kandi nawe abe namukunda munonga. Akankunda family yaje yaravutse mu yabasinga agakunda family yabo y'abachara avukamo yarakoze kurera imfubyi za muto wanje Divina n'umutware Sika amaje kuruhuka aravanga abana bazanye mu rugo bakorana n'abandi mu mpera amashi. Byensi amazire emyaka 38 arukurwana n'endwara ya sukari abasubuzi nabo bamugambireho ebintu bingi munonga nko ari omwebembezi murungi. Omubiri gweye bagushabire omukerezi ya St Francis Mutorore n'ekitambo kya misa kyebembiri bwana mukuru wa Mutorore Faza Joseph Sebatware ohumuriza abanyabuzare nabekaye gasha kwa Keti atuzarirwe.